na wonikire Weru Wikendi thaa Ithatu betagwa NTINYARI KINYUA jaja nijo twikirite orito utukubwa naru kiri nteto chetu. Seneta Mithikari Nturi kugambia karibe Gembe na kuboria Batare Ruto ta mutongere wa Nthiguru. Raim kugaga kinyambunge kimetwetete nontu bondo ariria beteri akiuga kagwata mbaru utumiri bwa huduma namba. Arwirigite kio gavana kaunti ya Thaa Nithi rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja kuoneka gutoa kwenda gukinyukira ungi. Wana nirio mathithio tukubona arwe ni sindika rwitha tukianjiria nteto chietu gavana wa Meru Kiraitu Murungi na njuri yawe muthenya jana arwa ni bathithietie ndiunga gisiasa nyunjurine yawe taunine ya Nkobo akiaria king'ang'i na arombete akariba Southiment kumuringira kura akiboria kurikana ngugi nene iria abaitirite ndire hari mubunge wao Kiraitu nonekene kumeneria mubunge wa Southiment kagitene gaka noro gutwagite kia usenita county na Meru Kathuri Murungi akiuga gutengugi aitirite mu Southiment Gikare na ripoti je. Agikinya siasa ciawe taunini ya Nkobo gavana Kiraitu Murungi na mbuto yawe kirekurura gite kiu akarita kwa gipindi kia bire. Na ugite iri siasa yawe amuthia gatumira ntaira cionthe cia gisiasa gutigira kuikarira kairi akiuga narua ni jumuanjiro jwa gisiasa ciawe gatigire kagitaga ntuku 31 tuitakire kithurano kinene kia mweri June. Ndugite kampeni yetu kameringa undu twaringa kampeni kairi. Hii kampeni yangu iko ya mwisho. Ndio itakuwa kampeni ambayo itakuwa kampeni nimepiga zaidi ya kampeni zote ambazo nimepiga. Aturanuka ira hapa mbele kidogo. Ute kampeni turaitu kwa mbele aturagitatea aturanuka ira naruaniro kampeni ya mbiria. Kiraitu akigambia kariba tauni yawe ya Nkobo. Na tumesema yase hapa Nkobo. Antoine Njetuto wa kampeni ya mbiria ariko haya huyu. Na babu ukiona gantu wetu. Kiraitu Murungi anashinda ama nashindwa. Nashinda ama nashindwa. Ndenda bompe miaka ingi 5. Babu mudhimete nyabwe. Nenda ali MP wenu. Na kazi yangu mnajua. Nonaniria akiorotithiria kara mubunge wa Southiment Kathuri Murungi nora ni murwirigite kio seneta na kiama kia UDA. Nontu Kurungi wejirende kuma ku miaka 10. Nembo no skuru emwe irakite. Imbonwe inchi emwe rami irekirite. Are we together? Nandiroshi kethiro kwa kirasi washindwa. Okaiwa promotion uiko secondary. Muthia buruiro mbara Kiraitu kira kariba Meru ni kumwa kanya kangi ka miaka 5 kenda kethira kirikiria mirandi yawe. Ndenda thirikari kwa fields ndenda touch every home in Meru. Etonge mwekuru youth na mukururi mushejuriku yo. That is what I'm trying to do. Baba ngeto shina nabo kiroto kyao ni kiriku. Yunda bwere ko kiroto ya Kiraitu Murungi. Nda mweriwe nana twanye kawira twanye rinturi Kiraitu Murungi atembere kwa Meru. Mataunini ya Nkobo gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera nteto cia Weru Wikendi ria kwaritwa ni Mutugi Kare.
Kungina ku seneta wa kaunti ya Meru na uria KINYUA kurwira giti kia ugavana na tigiti ya UDA mithikali nturi ni amwe na atongeria bangi kathomba bagisiasa na kidini baria bakinyite mamburene ja gwikirwa nthumbi kwa mutumiri wa kanisa imwe Ntere Chemawa. Bakiaria atongeria baba ni borite siasa cia thiere kuringwa bakiuga kuri na Kenya nyuma ya kithurano no seneta uju no rite akari kugwata mbaru munini wa Rais William Ruto kenda tuika mutongeria wa Nthiguru akiuga nuo komba gukiria Kenya. Dennis Mugendi na Chotariria. Bishop Edward Buria, I pour this oil in the name of God. Ni mambure ni jagwiturirwa maguta kwa nthumbe ya Ngai Askofu David Mbogo wa kanisa ya NTINYARI mushini wa Wikendi South. Mambura jakinyitwe ni atongeria mwanya bario asiasa tamururi ungavana mithikali nturi na bangi ona kinyaba kanisa na kiuthurano kya mwingi jwa akristo. Askofu Buria ari mutongeria wa misa ntumiri yawe iriringiritie nkuru cia baba ingi nikiri atongeria bethiro banyitie nkuru kina bantu bebongwa bethiro bari uru ciamurira kiria kana o uria mtu akwenda ewe atigukira mono mantu nijegie utongeria bwa Nthiguru iji ya Kenya. Tusiingizwe kwa hiyo kasumba ya kusema kwamba unaogopa, wewe kusema kwamba wewe unasimama upande gani na who are you supporting because you have your own convictions. It is important. Hata kama ni kupigwa bunduki, si upigwe bunduki ukiwa unasimamia ile kitu ambacho unasikia ndani yako. This is my conviction. So the time has come, brothers and sisters, that let us not mind so much about the opinion of the people, and especially we church ministers. We have a calling to protect. Bishop Bobo, you have a calling to protect. You have an anointing. Ninakumwagia mafuta kutoka kwa siku ya leo mpaka yakamalizika. And if you are going to change the expression of leadership, ntumiri iji iringithitie mithikali nturi ukujibwawe ariuga William Ruto niwe mutongeria akubua mono gutegeretwe kinya urie ethiritwe akigana kanisa kuguanithenwe na aregani nawe. Mashindano mawili, yani ya farasi wawili. Kuna mashindano ya yule ninyi mnamjua ni mtu wa kutoa sadaka na kujenga kanisa, mtu ambaye huenda kwa maombi, na mtu ambaye pia muamini Mungu na mfanya kazi. Yule mwingine pia mnajua ni yule yeye nia yake ni ya kufunga kanisa zile ndogo ndogo, ni yule pia yeye wakati ukishindwa kura yeye hujiapisha. Na kwa hivyo tunaomba maombi, sababu hata ukisikia matamshi yake yale alitamka juzi akamtumia electronic register anasema tuende. Atongeria baba kanisa na bagi siasa bareti iji ondire na kukithurano kinegi utarirwa ntuku na kiria bongerete kirege gitumi mono ni kwira akari ona kinya atongeria bangi ni bamenyere bekithiri bakareta rumena ni kwithura mtu na batereto ungi kinya kithurano gya kuruka. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, kanisa ya NTINYARI mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Mubunge wa gicigo kia North Ithatu Daud na ugite ari tayari gucoka mbunge kiumia twitite kenda kwariria mantu mwanya jaria jatumitwe betwa kwa kiaria na Weru TV na njira mwanya. Mubunge ujura kinya gucoka gitigi kia ubunge kwa kipindi kia Ithatu augite we na kugwata mbaru uritithia ngugi mubango jwa thirikari jwa namba cha huduma. Mwandiki wetu Ithatu Muthuri Muriuki na ripoti ije. Nyuma spika mbunge na Justin Muturi kuthuratite bunge kikaro kia mwanya ntuko Jumatano kiumia twitite na itukirania njira mwanya na mbunge North Ithatu Daud augite gitumi kio kia mbere gwitwa ni gutigira bagurukira waria na gutigira mbeca ni kugwa kuja gikaunti-ini. Sasa kuna Senate Bill number 2 of 2022 ya allocations, additional allocations ya county. Ile tutaenda tuiangalie na tuipitishe, because tusipofanya hivyo vile tumeingia kwa new financial year paka bunge ikae tena haitaweza kupata, counties hazitaweza kupata pesa.
na bojaire ngukurukia rwaria rwegi huduma namba ikirikano koti neregena mutaratara jwa thirikari amna bubu augitewe na witikio utana huduma namba yomba gutumika kimatho je kuya kura. Personally mimi sijaona shida ya huduma namba. Mimi mwenyewe nimepata huduma namba, huduma card niko naye, na kama kila kitu inaweza kuingizwa kwa huduma card, iko na chip na kila kitu, nafikiri hiyo ndio inaweza kuwa mzuri. Kila mtu kutoka azaliwe paka, unajua hatutakuwa na haja ya kuenda kuregister kwa kura tena kama ni ID ati lazima uregister. With huduma namba tayari ukifika 18 you do not have to go and register for elections. Everybody will be eligible for elections. So mimi naona itakuwa mzuri kwa mambo mingi hiyo huduma namba. Kila siasa bali na ugebwa ni bubu kila siasa bali ya pagwa no mwankaro angiro na mianka rotumire manu register. Mimi mwenyewe sikubaliani na printed register zikuwe kwa kituo, because printed register inakuwa mtu hata ule hajafika kwa kituo anapiga kura, hata mtu ule amekufa amepiga kura, ama kwa hospitali anapiga kura. So mimi ni hiyo mambo ya electronic register mimi nakubaliana naye, ikuwe electronic register ndio tusikuwe na printed register. The same way huduma namba hata ingekuwako, hakuna mtu anaweza kukupigia mtu mwingine kura kusema mambo ya IBC haitaweza kusimamia uchaguzi vizuri. Hiyo sio mzuri, hiyo ina lay foundation ya vita kupigika. Wacha tukubali, tulikuwa na miaka 4 ya kurekebisha mambo yote, na sasa tusikue tunarudia kila wakati kwamba kura zitaibiwa. Kama mtu hatajichunga mwenyewe na hatachunga kura zake, basi tutarajia na kithirikiria au gitikatika kiritu murungi mitikari nturi na kawira mwangaza otwa kugwata mbaru na Meru bongwa ni baba karinga kura mbonekana oroka ngavana wa Meru. Nimesema Mumeru husema ule alioa mama yako ndio baba yako, so mimi nitaunga mkono yoyote ule atashinda. Vile hawa wote hawaniungi mkono, hata kama wakiwa wananiambia in private, in public hakuna mtu amesema Rahim ndio mjumbe wa North Menti. So mimi sitasema ni nani ni governor wa Meru County. Nawaambia wapambane na hali zao, na wananchi ndio wataamua ni nani anastahili kukuwa governor. Kiripotera Weru Weekend Bitamudhuri Muriuki. Uraguchwa gĩtĩ urais na tigiti ya kĩama kĩa UDA Daktari William Ruto na akinyithĩtie ũrombi wa kura kaunti-inĩ ya Turkana. Kĩarĩ Ruto noneke nĩ kwendekithia mũbango Joe bottom up akiuga nĩ jujukaguna Mũkenya wa nthĩ bũrũ Ruto na kũthingatene na atongoria kathumba barĩa barĩkire mũrengo Joe Kenya Kwanza. Adui wetu wa Kenya ni wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ufisadi. Tukimaliza ufisadi, Kenya itaendelea mbele. Tutaweza kupigana haya maadui matatu ambayo yanabaki: umaskini, ugonjwa na ujinga. Manake ufisadi inatoa mali mingi kwa mfuko ya Wanakenya, inapeleka kwa mfuko ya watu binafsi. Hii mnaona wale watu kila mara wakishatoboa kila mara wakishatoboa hula zina zenu, wanakuja na pesa wambeba kwa vugunia. Raila Amolo Odinga, ile nafasi amenipatia ya kuwa mgombea mwenza, amepatia wamama wote wa Kenya. Mimi ni mwakilishi wenu. Hatujakaribia nyumba ya uongozi, lakini mwaka huu, sababu naona Mungu anapanua njia na wananchi wakipenda, wamama watakuwa ndani ya nyumba kuu in the presidency, nikiwa makamu wa rais. Na mimi nikiwa deputy nitaitika jina deputy, si nitaenda kujifanya co-president. Katiba haina co-president. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili,
wacha vitisho, tafuta sera uuzie wananchi, tafuta mpango, tafuta agenda, uzia wananchi wa Kenya. Wacha kutuuzia vitisho, wacha kutuushia masharti. Wa Kenya wamechanuka, watajiamulia ni nani atakuwa kiongozi wa Kenya kutoka mdogo mpaka mkubwa, kwa sababu that is their right. Whatever it is going to take, hata kama itakuwa ni nini ifanyike, hii belt yetu ya Kerio kutoka hapa West Pokot kupitia hapa Turkana, Baringo mpaka ifike kule Samburu. Hii belt ni belt ya kuzalisha chakula, ni belt ya kuchunga ng'ombe na kuhakikisha kwamba tunaongeza mambo ya uchumi wa sehemu hii. Haitakuwa ni belt ya watu kupigana na haitakuwa ni belt ya watu kukosa kwenda shule. Krente toinge na ndea kariba kiru bori nibona nete gikono na kugwirwa kwa kumana na otethi boraba mukirete kuma kiredisi ya George Kinoti ya kariba ba niba muchokirete kinyankatho ni untu bagwikirwa kwa ramire bawiyete ni bagunete anene amana nyombera bakirindene askuru mwentere ni untu bora botumete babenge bawo bakaugana ndi ni bakona otethi boma wa ore thirikari nene mawira kirigia na ripoti je. Nyuma ya tongere kathomba kurionga ntora ya Keronya wandini ya kirwe na arina kurugura ho ya kinandira ya kinindisi ya Kinoti gukurukira Rais Uhuru Kenyatta kariba ntora yu na nene basumirete na Weru bobone na ukathamira ndi kathomba ira ndisi ya Kinoti aretete ntora yu ya mberete na ho yu ya skuru amwe na rami kathomba gwikirwa na aranjira itakurukirikaga kuigwa kimunene wetu ndisi yae tondu kwa gututhitheria njira ya tuthithiritie twitira ngoi maiga na ukurwa nkunyo twathithirwo njira twekirwa rami na itucokia gatho nyingi bana turi aturi bantureje ntura iri yari ntura ye buru etomba nya gwitika ntura kadie ketu etei tukira badu turi muitone indi kurukira family ya Kinoti badu tombeta kuona rami yeje itombeta kuona ho ndene skuru na ntura yeje na ntura ni ukireta muno ntoba Kinoti atukuri ya Kinoti tumujogira mbere nkatho muno tumujogira nkatho ndo ataganya ntura itari stima nyeche jombeta wekirwa Uhuru Kenyatta ni tutethetie muno gukurukira thirikari ya Kenyatta no yo tumbeta kuona inya indo bibio tukuona rami ya yeje ondo kethera president batara gwatana na kibwana DCI utenge tuturuba kuona kiria Kinoti nkatho muno ngugire tuitirite be na Uhuru rais wetu no tubangugira baitete ngugire na muno ndene cukuru yetu kinya gutwakira nyombeu na gutwekira kinya into bibio nte bieku mutoriaza igarira rekoriaza Ritenge ona okura tukugwirwa Kinoti na mwekuru ana ntukethira batejire nture tutigira turithwa tumite thina nese itonete mantu ja manene mono gukurukira Kinoti na mwekuru we kinya tethio bura tonete kire kuru na ndaka mwana wetu kana omwe wetu DCI Kinoti na aratumire tuomba kuthithirwa rami iria tutirigite kuithirwa no twithire twina kuthithirwa gitari raja mono thaiji kuma kirwa gwitia mwanka Kironya urita na ndaika Ithatu ngurukia karibaba bagicokia nkatho ni mambura jaria ndisi ya Kinoti atumire atongere bankathi seguru kurionga curu ya Kironya ni barombete Weru TV na gitio gikinene kubekira imwe cia andu imwe iria ciinirwo kienene ni aciari na arito bao ni kenda nja ya ndisi ya Kinoti o amwe na Rais Uhuru Kenyatta bakamukira nkatho na ncone ciao mwiri bwa kinya tondu bakwigwa kao atwakire atha na thiria kiatho gikinene muno areta nene tutona na kairi itukuwa ibwa gaina tondu mamantu jau na skuru chionde amana aciari nya bao bainire muno na twagurwa muno gatone nya wewe kamembe kagetoka Weru na TV ya Weru ikiro ndo mbo uto twekirwo nya tuchiona uratwa wakari na nya munene wengo anenkerwa ndisi ya anenkerwa ona uri wakari bunge aturetera ageni bara tutona kairi aturetera Professor Magwa wa munene wa ithomo aturetera Kobia urota kinya gwetu kairi andu imbwire twainire aja Kironya Primary School tuinira munene Magwa na timu ire ne yonde twenda muno cionekana ndene ya Weru TV kenda inya DCI ona itwamuko yani twari na nkatho nyingi muno ndwimbo ciareo cekuina barabejire nontu bwawe Weru TV nayo nithikirite akaribu bantora ya Kironya wandini ya kirwe nari na kuthithia wendi bwao. Oya, President, visitors, guardians and teachers. Naitwa Chat Girl kutoka Meru na Pedagogyan Jalali Halali.
alikubless, akapa wananchi choices, wakakuvote kwa president. Uka-accept whatever was announced by the Chief Justice. Ukasema utari in the Republic of Kenya vizuri. Even in the book of Proverbs chapter 12 verse 1, it says, whoever loves instructions loves knowledge, but he who hates correction is stupid. For you just accepted the instructions na tumeona maendeleo. We have stayed peacefully with one another from the day that you entered to the State House. Even if you are going to retire, may God bless you, may God keep you, and may God give you strength to whatever you would like to do. Our Father, tuache kwenye mikono mizuri. Let the Lord lead you so that Kenya can prosper in peace. Thank you very much. Wale wetu rais, rabuka kujalia tere afya. Vitia mwanetu, shule yetu badilika. Sura mpya yavutia, wapita njia hakika. Maendeleo ya wasomi, tamanika onekana. Kongole wetu rais, rabuka kujalia tere afya. Jumba la makuli, mate la mezewa. Chumba cha kiteknolojia, almaarufu maabara. Wanafunzi tabafya, kuchorea kwa kompyuta. Kongole wetu rais, rabuka kujalia tere afya. Reportera Weru Wikendi kuma Kironya wandini akirwo na rigisigono kebore mbeta mawira kerigia Katho cha mwanya kiriko mutegerita na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyumba kagitagate kuraja na nteto nkurukio ke bebia mutambo. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Kwethero waina ugima bwa mwire ni gintu kebata mono nthigurune nji ikio gitumi tubati kwethero turi na aritani ba ugima bwa mwire kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritana gari twa tuja diploma ya gutetheria ndagitari Jonas barebare na grade ya C na barebare na C kire gichunku na Kiswahili, C kire biology, C kire mathabu, chemistry na physics. Ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itweza na gakosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere. Wenda kumenya nkuruki otiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited. Kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana otoringire thimu na 0719223223 kana otume email kire admissions@icmhs.co.ke kana otiriongire bishine cietu Meru aja akwe na Maguna Supermarket Meru Town ara kwari uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba number 2G kana oringe thimu eje 0704802221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia
orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mweri Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero. Ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency. Pomba kura chenu komba kwethira kinyiria mantuja kithomo kuchira ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome Maitethia. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G miaka 10 na ningucokeria ntubego G nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G tariki 9 mweri Januari umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogisti kende rweli ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri Januari umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime at no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Noe ngavana uria ukurukite kigerio gwita na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithirwa nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na reserve ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonye sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Olive Health and Nutrition Clinic ina machokeja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina
Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge Kathumba, Kenya yonthe. Nionto mamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanoto lingere thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kimiru kiuga moro tuzote mubango ikuiriria. Nawe muibangi akamenya rujo rukagira kiria kiru kwenda imwerekera. Mithika Lenturi uri kwenda giti kia gavana Meru ena mubango nago Mumeru. Okimwe murungo kira burando bagoya baturingira ndeme. Na iba utonia wenda. Iba kwenda utonengera etegenya gavana wa Meru. Babo kuato rumbika nato roiba ato toro jotu ingwanto beto. Kwa kariete nege. Kwa kurenda bona. Tukwe kimya ezi antariki ya 10 mwezi Jojo. Mithika Lenturi na kiama ya Meru kwanza. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Tuko tayari kutuunga mkono watu wetu. Tuko tayari kuungana na watu wetu. Bakethra bena mambureza kuruguria manifesto yewe kendago Mumeru. Akwa na agutariria mubango jwawe kiregwe kwa mudhura jangava na okuntariki kienda mweri twetete. Nauliza nyinyi kwa unyenyekevu. Mimi naomba kura ya huyu mungwana anaitwa Mithika Lenturi. Naomba kura ya Lenturi jameni. Mnakubali tuungane, tumkabilishe wewe jamaa ile nyumbani. Tafadhali mtanipatia huyu jamaa awe gavana wetu wa Meru watatu. Hebu nione kura ya Mithika Lenturi. Mambureza jaga kujira emoko mbere thejire chotuku aja kire Weru TV. Mumeru tuina mubango nawe. Thura Mithika Lenturi akinyukia Meru ikinyari urenge. Haya kengenge! 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 Katho cia mwanya kirego mutegeri gweta na mbere kurumira nteto cia Weru Wikendi the Ithatu. Na mugambo jumwa kariba kabuitwe gembe ni baugite ati bakagwata mbarukira itumurungi kiri gutaro wa gipindi kya weke biere baugite badukite atagari ari kumana na mirande weti na mbere ire ibakinyirite ibataririte ruji rwa rithina inene kiribo inde na ande bari na gya gwikumiria nonto ni benjeri thima nturene mwandiko wetu Anthony Chabari na kurikibia. One akariba ntora aya kaboito wamwe ena ntora iriria kube ena kaboito baekenera na kuga boba kagwata mbaru gavana kiraito murongi kuruira giteke gavana akaire bagitaragiria mirandi ira tayari barikite na kuona kumane na thirikari ya kiraito murongi muno ya kuona aroje ruraro ithagura rwe kinyamara kinene entere ino batu tugamu support ino twangwa turitirite keito murongi tunjete babara na tunjete mbao kaboito loitoma Babara ya kumandambero kaboito korre kengo na jeta loi. Toe nambao e mateando reguo. Toe nambao e dambero reguo. Toe nambao kando reguo. Toe nambao ndara reguo. Toe nambao meori reguo. Ya koro amuntura na kiroto thayo kia tukia kuita kiraito muronge to senjanetie kwa shena mori nonto ba muntu kwa ate muembe wa muiro angai muembe wa mutune batwe anjendera to ari niona kiraito muronge kaya akwira njirene for example ito kuona kiraito na twenjirete mbwa wara onawe katiki to kuona kiraito na bwetheria barabara ira korre nawe katiki anto bana boto de to na bore for the last 15 years bethiri karine na tabatu tethetie yo kwera onde muembe wa muiro de muembe wa mutune bato toriwa kama hakuna
Mukurari tayari mutanoshi aka to meno ente to no kitha ketha ekuthiria mamba kotini kitha mathina na ya musikumira tha ekuthiria netho mbere ya mbeta waka mucie etha mbeta waka pia ndathia mamba koti twe muthura ngavana abachambagiria kinya bara botindana na ngavana Kiraito Murongi bakiuga bo batikuona abaita ya baire babu nonto kinya bo ibaitherete bare tongeria ni no ende gutie mirandi ibabaretera otiba mtana kwenga makoro mbere enga makoro bele enga makoro batatu na tumakura tieto kama ntobatu kato kwa ndokora metheka weteru ari weto bange nje kwerongame ewe tukwekura tukanje kure teteta aringikura bamero ni around ngrimana ya nana tutito kinyatha ireko oke agwithote kwatha oke agwithote kwatha mucii waku wake ukono kanenkerwa amero aringikura ngrimana mwanja na mirongo emingi ya ngrimana nana ibagomba kwatha loi amonge waya na mande buti ndendo mwera atwere arake gweta kwanalyze ati program ira Kiraito Murongi abwethetie naye nona kibao kiawe kwambiria thai atwera enda ora mande butire 63 million yankwa mbaya in every financial year balance ile ni yana loya ntobeto tomegurira mande buti Koma Kaboito Gembe Central Betan Class Chabari Hakuru banjuri ncheke kaunti ne Tharaka Nithi ni benda kithithe Professor Erastus Njoka gutwika gavana wa kaunti ukithurano na twetete Njoka ora rungamina kiama kia Jubilee ne kiri kinyangu ne njuri eu na kinya kwewa mathaga ja kuonania noeba kugwata mbaru Antonia we Njoka augite ageka kambi njuri ntere chekathwana na arabage kagamichemanio ya kurubau Martin Mugambi na ripoti je Abana kuruba kanjo ya njuri ncheke kuma kirigo nto mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Baraba kururunganite kiri gikaro kiao kia ndunguri kiri gicigo mbunge kia Mara. Kenda kumwikiria Professor Erastus Njoka itakenda omba kuthagana ungavana bwa kaunti inu. Nthumbi nkiongo na nkinya tumo ibimwe binto bira Njoka ombire kuthaganwa injuri ino kenda biumba kumutongoria abechao ni arumanire injuri akiariria kurubaba banjuri Njoka augite gwewo na thungira kiri kaunti kamenyera kurubaba banjuri na njeri ya gutigira kubakira karo muchie munene wa kaunti nuta ukathwana ningwenda kuga baukathwana tugaka nyomba ya njuri iria mbega akuruma kagendaga bo magatungana nuntu niyo endi kuota yetu untuntu mwega na ganga chwa mbesa wethwani ndona kana kuigira ruraya no nginya tukarotha nyombe nene ya njuri kenda andu manjuri ria menda gutungana endi kuota makenda manabo gutina thina akibarombaga kura augite gwe aturaga kurutithania wira na kuru mono akurubanjuri na gutire gitima bagira nthoni kana nkinya kubagie kira kiri kaunti ino iguna rigenda na tuguna twa leo kana tebu ng'ombe gachau nako gakathie na ng'ombe ciayo wanamburi ikagendania na mburi riu niyo ni gachau na muyo ng'ombe ile nene riu ni twanginya ni tugendanie akiongera gicugagia kuthamba magimara kuga nethiritwa giako gakagita augite gatwire gwaka magi mono egirira nene igutwika gwe na cugagia kugarura rietwa ria kaunti ya Tharaka Nithi etwika kaunti ya Meru South untubura ugite bwarutagwa na nthu bake bagichiacha lakini ngai ni antethagia ngauma ibandirironi kibandiriro gikinene muno antu manjuri kiari profesa nienda guchinchia rietwa ria Tharaka Nithi tinio na ugite ugu ni antu mekarite nthi Ameru professionals matino menyo mona ite cionthe ikuthie cia kaunti ino yetu na meciragia kiria giatuma ithie nuntu arietwa akirikiria Njoka augite murengo wa Azimio kana Jubilee kagitaga kanwa wathanire thirikari iria iri kunio turi ndani tutiumba utwe kama opposition kana te bunjuri yugaga na thaa ino turi thirikari-ini na tukethora turi ku ni tukuboya Ngai
murengo wetu uria turumiririte turi Jubilee niguo kathana na tukethirwa turi wathanini. Kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya mutongeri wa kiama kia Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuriunga ntere mwanya cia Tharaka kiumia giki na kuria bathatu babaria barungamite rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja tabo Professor Njoka wa Jubilee, Engineer Francis Nyamukagwema wa Wiper na Dr. Mzalendo Kibunja wa na Kenya kwaraniria na gutigira ni bakugwata mbaru umwe kiribona ndi Weru TV nitumbite kwaraniria na Kagwema na Mzalendo arabonde bonanite kuregana na ugambi Bubu Paul Kabithe na Chekinya. Kibunja na Kagwema, mimi nataka muelewane tukitoka hapa. Mkwewa, lazima waelewane ndio heshima ya Tharaka irudi. Waelewane na wao na watafute hata yule mwingine anaitwa Professor nani wa Jubilee. Kiaraniria na Deputy Governor Engineer Francis Nyamukagwema gururio ntobo. Maybe I don't understand. Kinyani go for the first time I played some game. And wabajire nuntu Jubilee na Nthaverity na ito ariko nutiwa tukambite anto wa Jubilee baba taiga vai comfortable na muneno yo batongoletie no kinigo all the way to the endeavor in any case ja nigo print wende so to the endeavor let's create a atmosphere embega nenu actually kurongwera anto abange tudiri olongo gatwendane. I have no quarrel. I independent that mishemanioni yakwa itongoleti muneno wakwa. Dr. Mzalendo Kibunja wa kiama kia Kenya akiuga kagite kathirite gukarandi na kwaraniria gururio ntobo. It's too late, very late sana. Nontwende okegwa bendaga through the zoning ndene Tharaka Nithi rira antu bakarite ndiguru na hara Mombasa for example karikana Obuswamad na oronge Sharif nenda kurugama atigirwa gite rira ba Nairobi mtu wetagwa Wanyonyi na arugamaga de wanatige gite anenkere uyu urikutha ino porikabu igathe rira baruthaga Kisumu rira baruthaga kwa kunde irio ndeto inu cia yakwarirwa no ntwende onokaraitha pose iririo antu bara batamekite mind yao ya no bakathura by low digits, maybe 9%, 10%, thiete muno 12%. Mzalendo akiwa gwagu kinyite oromba kumwira rekane na gitikino akana party leader wake. Antu Tharaka turi ana bathatu ba Mara. So it's very possible that antu bara bakatweka gitiko dinara antu bago expect kidi antu bara bonde bomba kuribel bakathikwa competitor wetu agatweka no gakuka. Inyo ndenje mwe. Lakini ndio burankuga. Nyo I'm not independent. The kiamani, kianaki Kenya, kireitongere tumanda karua, and I abide with the party discipline. Ogatweka kiama kianaki Kenya, kiriuga kioge tikwenda giti kia ngavana wa Tharaka Nithi County. I am willing. Tiambo mba kuuga kuribela against kiama, nontoke no akana party leader wakwa toe mheshimiwa Martha Karua omba upe. And the reason is because I belong to a party. Na party na discipline, party na kenda boy komika gwima kimeneria kiragu i propaganda mto kuthia kiuga getina na kinyukirwe no ronge tuthame kuma orongoni kana gutumira orongo bungi antu bakethanagia nabo nuyite na antu bakethana ndaru cia antu babangi bo na mburi nyingi ndigo gunu ntu bantu babena nitia kwamba inda barugamire ndabatigira gite including my brother. You know, I've been trying to be very friendly kuli Daktari Mzalendo, lakini naona kama ameingia kuwa na utoto mwingi na ujinga. Okay, ni antu taende ukadito nyeyo kera antu ya kwamba ngustevira na ontu ile na runi nonka ayai enu ni wana lekana na wana. Daktari 64 years, you are an old man, wachana na urongo. Ikagitani wakuke gwemo mbite gutariria ni mujemanioni tukathura na nkurio baba tareo kwa heshima nene sana na nuntu bwa safety ya Kenya. Tudhure Azimio Kenya nuntu bwa security na ndikuwa nuntu bwa kubatisha doing this in confidence na inkuwa tafadhali wewe nenda witekio kweli buranko aliaga mndino kweli mutufu Kenya ke very safe. Itongoletwe ni Raila Odinga na Martha Karua. Nkiripotera uru wikendi kumantere cia Tharaka Bichwa Paul Gwakabithe. Muruiri gitikia mubunge wa Ekuru County na Meru ta muruiri kiumbe Edith Mwirigi na ugite akathangikira bo nene nthuki mbithi
ona atonyota ngeri ne nyuma ya kithurano kinene kijite akiariria arimi baka wa factory ya Rayego jina ugite mthuke mbithe baba ingini bakuthangikane mathina nkabo jereo kinya wagi bwangu ginongerete na kuga kenda kumenyera nja cietu agatigira na gwaka ikaro bia mwingi gutetheria njeji kenda kinyeirika. Martin Mugambi na gutwacho akiariria atori bambari ciego cia ndethi augite nthaka na nthuke mbithi baingi ibanyagirwa akiri uruti bwa wira mono rutini bwa wira cia kimuthenya na nuntu bwa gutwika gutire na mawatho ma kurumirwa kana kuthingatirwa urutini bwa wira bobo. Mtu arewa ngugite the billions akeja ntura na nuntu nije ndaka cietu itiandiki akaruma abera boka ngugia magana jairi na arua ana betu batena ngugia bakarega baterega kogo kethira nande ndaka cietu mirobo thuku gutena sheria cia kuga nande mtu kithimi giki kia ngugi mtu aria goju ukethira mujengo jojo mwana oitha ena nkirombe sinka na musiere njane na nginetete kumenyera ona nkira mtu tobesa tu tukaya geta kugura mutu kana inchobia geta kunywa tiga cia nthuke mbithi augite kurungaria mechie ukethwere wira yake mwera nene njasi atu thaa ici atugetekiria ntu thaa ibarwaga sana atugacura tukareta njate cietu nini amwe na tugisora tuka strengthen families cietu panketha ndina rescue center inyamero ne mwanka swara nkamyaka Southimenti rescue center eu daira kuigwa maisha jaku kwera mtu akwera ogwenga kura nkarikania nakwe ukare kama ukuro kukana mwekuro kwa kuthiria gekwiro au ija ki rescue center eu to bogo reconcile kwarema butikane na peace of mind kana bwacokanira uti muntu urakua ongerete akiugaga rescue center inya ira kaomba gwaka kiri kaunti ya Meru igatetheria ekuru barabonaga mathina kiri mechie na kwogu bakathia kiri rescue center inu kenda baumba gutetheka utona ntu bakura kwa ntura ne mono thaizi tutibatigwa taira ntu boragwa kenda tubatethia ko nketha ndina rescue center inya Meru side ya Bore side ya Gembe Meru town na Southimenti ngachona ranka meka mtu igwa thaira maisha chaweja in danger taira wakora ukithirete na kwane antu benu anga tukathithia twathithia eja to solve mantu jau tuboswere awakili uri au tugikumenyaira athirikiritie na kuga ekuru baingi kimiturire bethagirwa bari kanyuma na kwogu we akaja gutwika mubunge wa mwekuru kaunti nu akaomba kubatetheria akenda baomba kwibukiria keja kuretera bamami ngaf buraretera ngafu naja mbesa cia ngaf otoboretera kibubo baire umanya ndete kabathuki nuntu mtu anjiragia na kwaona ngafu tithere nene ukanankero kagina kara wanjiragia na ntu bakwenu ebi kawaida binadamu tema na ndempe nikanyagaka nyabubugwa murojo ngafu ebuiga gwa neno nkairo ekuru ikundine nonto ntekuga ntene nkarira konge ndiuga mtu anjiragia na kwao ikawaida kinyako katetheka wanjiragia na mwana okuka na mtu okute sawa kiripotera Weru Wikendi mbitagwa Martin Mugambi Njechiana barabate na koni chi children's home na ndini bakurombote thiboiro kumakiri thirikari bakiaria rungamiri banje ijibugite ori nthiguru rumiri ni thina bya kuria kinyabo ni bakuthangika bunene na kwau ni babatere kuona utethio bune arabugite kiaramu ni kibainyirite na kinya iro kumakira antu bawendi bubwega ni biete thina muthuri Muriuki na chotariria kagithe gaka uturo bonekene bwitite muno na ginya Kenya baba ingi bakuria thine gwikiririo methene nitukinyite njemwe enjerusha mwiraria ire menyaira twana tote kuciumba ara mwakira nandi benana 98 na tukarania mulungamira chikuriji augite nuntu bubu muno kuthobakirira na 98 ontuku kana mbuge mwali junthe itolejaga irio bya gento ngiri magana jaire cyo mwali omwe twetakire mwaka tukaria almost 2 million na 500 no twakwithirwa ana baba na makabanyirije baba bwega na nani badeta kala bwega kuona 98 kubarera te musetho muri gutigora kiao saizi uturo ibomi na ibomi mono mwanka tuingwa no tobana bara twina bonde ne chundwenso mweje ana 98 tukagenya kugua jana ndimo kona ko miou menya yinja ira ingi kwena kuria kwena kunywa kinya kwaje kwethera kurio
ne kabindi twete hospitali na mbesa ira tutethia tutinacio igitari no tuni emergency. Gitumi nandi bakuria thirikari kinyaga gitagaga bakwenja na iribe musanda batigire muno nthire cina tababa ciko na musanda na menyaka gitaga nguya kara kwandikanwa njate iji cito citegero muno ntwana bara baingi ni ntigwa na patina kugwita kwa unande oni kolomba thirikari ya Kenya no ntori bakuona ana baba baburi kumenyerwa rira batokubanga mantu ja kuna relief fund ibate kaira chindwe so mwinyinge nyate ije twake Kenya na chindwe so mwira kwenda needs cionde baba tekaire paka baza first priority nikenda na batombo kala bwega na future ya bakwetha ikarie chenjia mwabambererie betha bakali bwega rira thirikari kwandikana kwina mbondi si nyingi mwa ciandikana janjeshi kwina prison na narakumba kwitha kwina institution iri kwandikana inyashundwe ni mwije twina ana bomba qualified bamwe mandaktari bangi manas bangi advocates na bangi ni arita ndene ya njaiji kwa unandi tukuromba nuntu bawendi bwa thirikari re kubanga mantu jaria nejo ka initiative yekumba kubangira ana ya baba ndene ya umweji na tiyo nka kindene Kenya onde ona mwana okinya miaka 20 netere college ya kuthiria lakini arithiria skuru akeya karanja na tumutethetie kuma kuria mwanka atethwa kuma kuria na una rangi nkuromba na ndinya kethira kimantu jange ya gwandika ngugi na ari ire cionthe tugerio tethia na bani kenda bakura batamene imtomba okurirwo gichundu enzo mwa kinya na aja nonere mantu akaona na nde utionge arona gwita batikeie batathia mantu jange tugerio batethia so iturauga na jaba bachundu enzo babatikoeja wakinya first priority nonto rira bathomera environment ine njo mojeji bechwagairwa mbecha cia kubathomithia na bathithairwa mantu amanene tukauga ibabati kutagairwa bakayo first priority nikenda bakomba kwithwa bagitethio turo bwao andandiro mbala ne kirimingi kutigana ibo gutegera njeiji okuraire na kuthwa bagitethirwa na irio bya gwikira ekenya mibango mwanya ira baritaga itukuromba tethie ndi tutethie na tukomba ura na konya kanini tugerio tethie nyachundu enso muinge ira cie kuraya tiga yetu na kunthe Kenya msima yonthe nikenda na batona ba ukura na bakara bwega o taura nje cie tuikanya na ndeja tariki 17 ndoke tumete nya tomba kwithirwa twinontu bokugeria ura tomba gwitethia no tuchwa kinya tariki ira tukogea na tukethwa twina inyawo kenda tukomba kuona etha tomba sustain na baba tukabarira no bisia semester kera tona kajaga uchonya mbeja tongera ciana baba ira bakarejaga na bakanyunjaga paiki batata kathina yanje icio tukaraga kuomba uo kwetu inayo kana ran to make it tariki 17 kenda yumba gutetheria na baba kimantu ja maingi jara jario kuromba thirikari kubanga mantu jayo gi program ciayo gukoni mantu ja relief ndo jaro bariki komite director ikubate kwitha kwina program ibangi kishundo enso mndene Kenya baketha bena priority njega nikenda na bara magutetheka nkiripotera Weru Weekend mbita muthuri murioki Muthejo antoto na njira ndi kunguchokire nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na bautu mbitagwa NTINYARI KINYUA nanirio mathithe okarisindika rwitha ithira no tukubu wega hita na mbere gukenera mibango ya Weru TV.